so jutanga klamalong kijui kilanganam enpo. Socheng Mandal Congress Committee pen phirangke ame kapirapon. Mausana English High School along Ingdeng Crazy lapen Ingdeng Krihini Art Stream Charlie Pon Longpo. Kardom Karbi Prime Tamalong Penili Samira Nitimungpi Nana Joitha Beer Tang Town Pen. Dipu taralang so jutanga klamalong pai ni phai isiar ni pen ke kijui kilang anam en pupusi KCS atum pen pherang ke mailong pangdakpo. KCS amepu Chandra Singh Kro lapen Kongchen bang Bida Singh rong pia tumpen kapang dak pona tengke non kiwang ji pai ni phai isiar ni pen taralang so jutanga klamalong kijui kilang dam jia phan anam enpo. Monit inut along sika kep motorcycle ihu malong sika kep dang priya motor sika ingkoi lapen commercial vehicles a motor ke ihu malong sika pharu isian en pon popusi KCS amepu lapen Kongchen bang atumpen pangdak pon. All India itu matiak tiap lolong kita me ini tu makan itu jangan terhitung ke kacini apa pun sekarang lepas nang pulau Karbi Rusinum sorong aja mereka Karbi festival kan lo India long baru ada long macam ke mana ya aku pun cipit mungkin orang aja pulau tangke Karbi Rusinum sorong aja mereka Karbi festival sila bangso arong aja nang katalon kita dapat kasih para bangso. Kasi ihin menangdam lo puro tu ningdu ini, kan ihin menangdam lo puro tang te kecil dam ini tu. Ningdu ini alam tebang lah lo. Zasamet pet ubi kini pinang analis so yang tu ini kacung ini lah. Kedam tang aporo hut. Ubi kimi di sini jangan tu, kalau jasa mepet dah para langsung kabi pulau orang kijui kira. Pasunang kijui kira bang penili tunggu hai nong bang ke, isi bang ini ngarong lo, dia kado kabi karbi pulau sekarang langsung orang karbi tangga yang tu kelang ni, sondolu pun jangan bang kecil lo, seni ngarong. Sening tu bang lah lo, kira bang tu man stane lah, kepatiarkan kencing lo, mimi henono ada kiki dohor mu kecu kijun kenceng lo nili tum tiria maya tum sisa kapangrum duna kenceng lo keter ke nili bener kan long kiki badan labangnya gitu tapi nili cuning lo nili karbi jutang juga rasong mayam ko yem pena katu ko ya karbi ora pamit ke kini diga lo ili tum karbi aketa bang akhe sang Cintu tu job lopu, cepat kan, ji puru tangke. Ini tu makai di tangan itu, kadang suka cepat kar. Bang putih nak pergi ke nang cerap nang cikat nang ji. Lepas nang cerap nang cikat itu di sini tu. Masih kami di tungtar langsung long. Kelang ni ada hai kita ule kali pun kita nol kelang ni nang mundu. Dan tu ten cenglo. Dan itu museum kami dulu. Lapen ke eco park kami dulu dari agricultural park ada dulu children park ada dulu selain itu kami kepacing pun kontu muncul siapa nilitum Karbi yang long terus konsultan dari cingwai dulu non kita tentang lapor kami Karbi yang long terus konsultan dari mana cara menentukan kondisi pinangan dah skim dan projek kami bangun dan mingke kita mengira lapor kami Karbi yang long terus konsultan dari mana yang tinggi kalau itu bahasa kecil Lasi lasolong kado kabi itu makar biar rara tum hot karbiya keita bang kaya son ini tum ta inong enam cipat dulu nong inong enam di nangji pulau tangte ini tum the punji pote atau nam suru pop pinapo osan sini tum kecipa asik kalau hafta sih ni kabri pote atau nam suru pop pinapo baru sih cik klaim itu kan suru ini pinapo atau mbak lapan ada lunji siklam tu ikut tak pakai parupo. Ada lun palu ke posata tu tu mati.
Kidamtang Arni Penang on social media long keklang Bronson Inti President Hamrentan Congress Committee, Joy Singh Phangcho Vice President Socheng Mandar Congress Committee, Mongol Phangcho General Secretary Socheng Mandar Congress Committee, Babu Pura Secretary SMCC, Robinson Timung Secretary SMCC Longsing Teron Secretary SMCC Lapen, Sarmen Ronghang Secretary SMCC Alangnitung Congress Alongpen, GOC BJP Along Kaching Bedun Puhenlo. Labang so puthak jakong ni phai thong kep chin thong block congress committee asai hemlong socheng mondo congress committee hinpen phirangkia mai padopon phirangkia mai long alang litum ben kaning je ponateng ahok peralama bang alang litum aphan aprang penta songalong ben amen kang thantang lopusi pini phirangkia mai kepido hu socheng mondo congress committee mai phu babu tok ni penajok ninje pon alang litum doan ta songalong thangna dar puda abiru pusi alang lipen ninje thu anparta alang litum songalong kabidet penajok ki congress aphan thangnat kana hok abi puda tok bisang hoben ninje thu Congress a President Secretary Tumpan Chuning Rilo Lasi Atumi Inur Bahani Atum BP Long Cepat Ogduk Bon Seta Alang Itum Ki Pupona Bangke Lahelo Je Socheng Arak Alidar Tum Bangke Abe Pino Pusi Pupot Seta Nilitum Mathate Lapen Alang Itum Apan Apharani penta alang nitum angring do nitum chini stame nitum ke piniani panta nitum ke socheng kon a congress a committee tum tame tum thangka luksona be lapen kewangji MEC election pustame nitum haipon vegi lapen nitum alang nitum bang chepindak damji bate alang nitum mathaji lapen alang nitum arpu dorablang pusika mathadak seta arpu ke lage avelo alang nitum ke lasi alang tum BP tum ta mathanai jera tum phane pompen kupisi ke lom ya puke mathani sitame alang tum ta chini nang po je latum pom theke nili matha tenglo lasi socheng arat a PCC a president tum a phanta chuningri do lapen alang tum phanta matha pono si pini nili tum pini press meet ki pinang ko alang itum secretary lang town congress a president lang pusi matha ponji samel itum alang itum phan ke kan than pon ajir ding piglo alang nitum BJP along kasipok dun anta ajhaga tuma phan ki kehang pon por ipusi pachini lasi manghumang rapen si kili dero pura pini phirangkia mai long robison timung penajok ni thangalam ti chipaklang po dun ge dun lo mat hot nili hempen sang chana mi huwang lo masih toale beng pen nilipan dahok bol puan adakan dam sinak pulo nang thapon thorlo Koma ka unang kanipon dia. nilipan nang kal ni por baga dakon ke bronson ti lo labang sinang ni pallo masih to masih nili sana chana ben pu amat kal bekna address masih lengan philo dak te bok he po pulo he mat dun ju do hadak bol pule ro kon ta hadakan asa thikam salong at pulo adan le ro ka pale ha di phu dahu MLA long dam sina pulo adak na le ha tuliram long dam lo masih nili banget hang cicin ne Dena rong Mount Sinai English High School sitame pining aning kan ke chengsi ingdeng kri sipen ingdeng kri hini arts stream kachari awarsai longpon popusi kat news apherang ke Rajib Bepen bertanang pale National Highway Authority Arikido Mount Sinai English High School pining an ningkaning ko raket homan lengtanglo Bangso School 1998 running kan pensi kangpu chenglo Bangso School ingdeng kep ansi kachari awarsai padoponlo sitame pininga ningkan Mount Sinai English High School Principal Sudhir Tiga Hinpen Matha Ponsi non owe kimi mate non hejong ingdeng kep asar lang ki undun kachari austo maraphan ingdeng kri si lapen ingdeng kri hini arts stream kachari longjia phan awar sai bipon lo mate charli pon longpo lasi jakong ni phai thom kep ra isipen ingdeng kri sipen ingdeng kri hini aphan men kachathap aloki picheng popusi Mount Sinai English High School Principal Sudhir Tiga pen pachini pon Yes, our school could produce good result in the locality. Some doctors, engineers, lecturers, professors came out from this school. Even the last year's result was satisfactory, and this time there were 31 candidates. All of them came out successfully.
16 first divisions with 3 distinction, 1 star and 15 second divisions. This very year, with the teaching staffs, the members of managing committee, we have discussed and seeing the present pandemic situation, as large number of students came out successfully, all of them may not be able to go out to other districts for college admission. In this regard, we thought of, or we have decided to start higher secondary first year in art stream from this session 2021, and I hope the candidates who will not be able to go outside to Nagaon, Guwahati, and there are many students who belong to poor families who won't be able to afford, hope they will come to seek admission in our school. We'll try our level best to give them quality education. Nan malam so parapan biar tamu inton iksina. Archa Coaching Institute Difu Karbi for students preparing for AAET, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archa Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam, and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Choral hoy pokchokor jinjin da nangna. Igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong. Ko pipono bong. Pipolote. Igar koi ni pokchokor eluti men do nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo pordo lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store, Icheng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy lake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniksi. Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote kapjin pen long poniksi. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame Humrig North. Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along Humrig tame. Dihina mopit puthat biar talong wang thulo. 4,000 gov ME school along jakong niphai thom ke parni corona pen kaching rai jiaphan ong dungatum amen kachathabdon. Phere meme corona kisto over kangdang plubajok 4,000 gov ME school along ong dunga raratum laswa kiso pen kaching rai jiaphan 4,000 gov ME school along ing prim kachipidu jiaphan amen kachathabdona birta ribdun long. Ingdeng trokner kep pra isi tarun ram phukona rong kachiboyar nik pache tondun si pini hamren subdivisioner information and public relation asa hemalong ing samjin pen katalon padopon pusi hamren pen pheraki hundor kropen betana pale aner opor phai krehinia por malong pen ratan be junior assistant SDI PRO hamren pen ajok meje pahim pu ponsi jaime pangcheng po Meyalong aluhi sarpo aman pen Daniel inghi mepu West Karbi Anglong District Press Club chetongdon
Hamren Press Club along claim bang pubang pipen danglok tirok tok ari soe janga tumta meya long chitong donsi RDP dul meya long kalitang songja potarun ram phukon akaya la moche than che pajir mi dampen alangli mohora long milor ke kai pensi kachike mota parupon det longri kaching hona songja po akaya la mo puthak penang anche than che mom ponsi jaimek pejot pon ele to mesen pen talon pon long lo des bhakta alang asam angkang pipen alang phan kaching hon nai tarun ram phukon phan des bhakta pusalang phan hang lo laben piniar ni abang ke ingdeng trona ke prahini an chikimu ponong lo Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma alang lipen sila so kapang dak penajok non west Karbi long long make pining pen keching si polon ponlo nasi kewang jia aning kan anstame non la COVID-19 jong si ave la pen clip lo pulotang te morning abang ke anso se alon do muchot alira champi muchot la pen kithur mi uwe tum sitame o muchot pen ang chingrum dun pen det long ri khai kaching hon ang thek ilitum kachethan kachimum pon pen ilitum Karbi arat atum sitame anso se kaching thur ponji la pen e khai ilong ri sitame ilitum kelong ponji yasemet article 244 e sitame ilitum kachedan ahokpet pen kachedan pon thekji afan ilitum chethan chimum pon longji nasi pini Pini abiyata ban ke lapang si kangton iklo domithak me kurang thu